reka ngusuhuze cyane mwifuza kugubwa neza 5/5 aho rero ngwere ngo gubwa neza namakuru atandukanye rero kugeraho 5/5 rero somanye z'igihugu mubwira ngo Nyagasani akomeze akurinde namakuru atandukanye abakugeraho aturuka muri izo mande nye z'igihugu ndetse no hirya no hino ku isi hatandukanye ariko amakuru atugeza aka kanya ubu tuvugana isaha iyi ni y'abamotari babiri ibikarongi bishwe n'inkangu yatewe n'imvura ikabije n'amotari babiri rero bakorera mu karere ka Karongi bishwe n'inkangu yatejwe n'imvura nyinshi yaje kuba igwa muri aka karere bikaba byabereye mu kagari ka Byogo mu murenge wa Mutuntu ni mu karere ka Karongi ikaba rero byarabaye ku wa 4 tariki 26 Werurwe 2026 ahagana ku isaha y'isa 3 z'ijoro amakuru akomeza atugeraho avuga ko imvura nyinshi yaguye muri aka karere ka Karongi yaje rero kubiteza inkangu ifunga umuhanda hanyuma iyo nkangu igwira abamotari babiri n'umugenzi umwe abamotari bombi rero bahise bitaba Imana umugenzi nawe arakomereka bikabije aho bivugwa rero ko aba bamotari bose bari baturutse mu gasatere ka Gasenyi batashye ubwo ni hariya uvuye kwa Biracika wambuka hakurya ku bantu basanzwe bakoresha ura muhanda barahazi cyane mbese ubuvuye Rubengera umanuka ujya Kibuye ukagera ku isatire kwa Lydia cyangwa se hepfo kwa Biracika ukambuka hakurya werekeza ahantu hari ibitaro ubwo nizo nzira haje kuba habera ibyago biravugwa rero ko aba bose bari baturutse mu isatire ya Gasenyi rero batashye abamotari rero bishwe n'inkangu bapfuye kandi hakaba harimo uwitwa Imanirafasha Dieudonne n'imyaka 23 ndetse na Ishimwe Chance wo mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gashanga mu Gihari umugenzi rero akaba ari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bikuru by'akarere ka Karongi ni bitaro bya Kibuye uwo rero uri kwitabwaho n'abaganga we yitwa Harerimana Joseph w'imyaka 42 Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyagize byinshi gitangaza kuri ibi bihe turimo ikigo cyitwa Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Werurwe 2026 hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero mpuzandengo cy'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi ibi rero bikaba bishobora ngo guteza ibyago ndetse n'ibiza bitandukanye Iki kiza rero cyaje kuba kiba nyuma yaho iminsi 3 ishize mu murenge wa Gasharu wo mu karere ka Karongi naho hari habereyemo ikindi kiza cy'inkangu yagwiriye inzu ihitana abantu babiri Minisiteri rero ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema iherutse gutangaza ko kuva kuwa mbere Mutarama 2025 kugeza kuwa 18 Werurwe 2026 ibiza birimo imvura nyinshi inkangu n'inkuba byishe abantu bagera kuri 207 bose mu gihugu hakomereka abantu bagera kuri 432 inzu zigera ku 2341 zirangirika izindi 35 zirasenyuka burundu ngayo nguko birumvikana ko mu gihe kibiza turimo mu gihe cy'imvura nyinshi turimo turasabwa kuzirika ibisenge by'inzu tubamo kugira ngo dukomeze kwicungira umutekano ikindi kandi niba uzi ko utuye mu manegeka icyo usabwa n'itegeko no kwimuka ukabisa amanegeka kugira ngo utabasha kuba wahasiga ubuzima maze ukajya ku mudugudu makuru yacu nakagaruka buri saha reka mbone kwihanganisha n'uyu muryango n'iyi miryango yabuze ababo babwira ngo bihangane kandi bakomeye nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi mwifuza rero kumeza kugwa neza ndabakunda cyane ciao ciao